bw'umugusi. Morire bw'ensoko TV ne mambye ngiyari tukoherigalie komya so mutinyo gatatu mwaka bwe 2025 na rimo no kugera kwa rebu na kwabukire bya kwagenderera bya kurandonse asore ase mambya yabono ase baria wasokere kugenda ase emiremo yabo nabo igo aso bokoreri ase obwonchuriri nabo igo ase bari ase sabari mambya yabono ngo kwarigania so murubiri bwetero bini go chakera bono wikachinsa isano nemo chia bono mubaso asoko chigosanga mangana awe mambya yabono ritukeriga lya Jumaine tubwati wetera senchero yo mutandao bwekerero asensemo ya Facebook rawigo alia asensemo ya YouTube ensoko TV namba ya mawasiliano mambya bono nigere noti isano na ibere isano na isatu isano nemo maragatano omweri obeka isato inere namba go chigotumeka se ujumbe nyenge nabo igo asama bori ago na monekera tuchigoswa asenkwani yaito emambya ya bono lero nigo turachikumurikira yagenderete kurwa asensemo ye bunge ya Nyaribari Masaba ime yensoko TV asemambya tusange asobwamo elitariane Ishmael Mogere. Asomo chakare mambya ya bono mubunge bwensemo ya Embakasi East Babu Wino nigamuchiri oburayi no bokoreri bwe county ya Nairobi na mono engakie yega embere nyinga gendrete kwenekigwa ime chinsemo imense ya Kenya na boigo ase county ya Nairobi abwa semegoko ya ireire yose semegoko ya ira abantu abangi gusiri obugima abandi gusiria enibo yabo na boiga abandi gotigara batabwati obumenyo mubunge Babu Wino nigamuchiri obokoreri bwe county ya Nairobi asairere buna chibesa nchiraroro ekyo kyasirire na boigo kyaga nirgo ikirania amagendero gucyase umwana inchwe county ya Nairobi bunakwerera emambya ya bono tigango turaramurikira yuaso bwangu. Thank you very much fellow Kenyans. Yesterday I did see the governor of Nairobi giving some infertile imaginations on the running of Nairobi County and he did complain that he doesn't have funds to run Nairobi County and therefore he cannot control the floods in Nairobi. I want to state clearly that the funds are available, but the funds have been misappropriated. The funds have been misused and stolen. And it is clear, even with the DCI, the file is at the Office of the Director of Public Prosecution, clearly calling for the prosecution of the current governor of Nairobi. The funds have been defrauded, stolen by him and his officers. I want to tell Nairobians that to cure the issue of flooding in Nairobi is very simple. Some people are talking about that you cannot control nature, you cannot control the amount of rainfall that we receive. But I want to tell you that that is indeed very true. But however, there was a warning that was given by the meteorological department that clearly stated that rainfall shall be experienced, or rather would be experienced in Nairobi, and will still be experienced in Nairobi, which will result into flooding. The floods that we experienced the other day consumed so many lives. To be precise, around 23 people who lost their lives in Nairobi, and we really sympathize and mourn with the families. The issue of Nairobi and curing floods in Nairobi is very simple. Number one, you have to work on the drainage. The drainage system that is there, they are very shallow, and therefore they have to be expanded and deepened. Number two is to work on the stormwater drains, to handle the stormwater. Number three is to work on our rivers, because we know that every area, every slum area, or every estate that is experiencing flooding is as a result of the overflow from the rivers. Talk about the South B, South C area, experiences floods from the Ngong River. Talk about the Madare area, from Madare River, and talk about areas where the Nairobi River is passing. So therefore our rivers, the three rivers, major rivers, the Ngong River, Madare River, and
the Nairobi River should be deepened and should be expanded so that this flood water can be directed properly without overflow to the nearby estates and slums. When we work on that, we shall cure a bigger percentage, and then we divert this drainage system into these rivers. We shall cure a lot. Let us work on the available dams in Nairobi to act as storage facilities for this storm water. Then with that, we shall also reduce the amount, the volume of water that we are experiencing on our roads. We work on the urban planning, where there's construction of buildings where they should not be constructed. And that causes chaos because these buildings are approved based on the amount that you have in terms of bribe. And therefore, we are wasting the potential of Nairobi. We should also work on the wetlands. Wetlands for easy absorption of water. When we make illegal approval of structures, therefore, the soil that is meant to absorb water will not absorb water because whatever you've constructed in that area will inhibit easy absorption of water. And the moment we work on such, we plant trees, we work on a clean environment, we work on garbage, then we shall solve almost 80% of the flooding in Nairobi, and we will never experience the loss of lives that we experienced, loss of lives and destruction of property that we experienced the other day. The governor talks about collection of garbage being very difficult for him, and he calls it a unique challenge that Nairobians are facing. How can collection of garbage be a unique challenge in Nairobi? Just collecting garbage, just sweeping garbage. I want to remind him that in 1967, Russia already sent somebody to the moon. So how can just sweeping be a problem, just collecting garbage? So garbage also clogs our drains, the drainage system, and thereby resulting into flooding and overflow into the environments. So we want to say that the government has already given up with the issue of service delivery to Nairobians, and we promise Nairobians that they shall never shed a tear. Nairobians, you shall get the services that you deserve because you are paying for them. Matters such as roads, drainage system, water, garbage, unemployment. We talk about health matters, non-payment of medics on time. We talk about insufficient stocking of our health facilities with drugs. These things will be a thing of the past. We will never use the impulse to reason. We will use our brains. And I wish you well. And I want to tell you that we will be in this together. Thank you and God bless you. Ase ensemo yende omubunge bw'ensemo ya Kiharundi Dinyoro ni garuro kobore gokiase serikali gokeye bango ya mafuta eywe manyekaine buna fuere levy na VAT eyabegetu umwaka bw'ekilifubira 2024 engaki ensengima yabwate obokongu bwa mafuta eriyo gokeya umuzigo ori gokiase omokenya buna kwerera asemambia yabono. Na munisikiza vizuri, na hii mutaiona in the next few weeks. Na naogeaga hii maneno kwa sababu nimefanya kazi na hawa watu. Ukiona wanakohoa hivi, unajua ni uongo inatafutwa. Ukiona wanajishika hapa, unajua iko kitu inapangwa. The oil prices, let me put it this way. We have seen what is happening in Iran and the instability there. And I know that EPRA, ile ambayo ni ya serikali wanaongezaga bei ya mafuta. Wasaelezwa wakiongeza bei ya mafuta, waongeze hata mingi kuliko ile imeongeza in the global market prices. And I want to tell the government and EPRA, work with statistics. In the year 2022, when this government was elected, petrol and diesel prices in Kenya were at the same rate they were hivi karibuni hapa Kenya. Whereas the global oil prices per barrel in the year 2022 was above $100 per barrel. The oil prices are currently at that level now, globally. By the way, it was much lesser. EPRA munajua ya kwamba ukiongeza bei ya mafuta Kenya
lazima unamaliza consignment ile ilikuja kwa bei ya chini. So as Kenyans, we do not expect EPRA waanze kuhadaa wa Kenya na kuongeza bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ya from the month of March up to April ni mafuta ambayo ililetwa Kenya kabla bei ya mafuta globally ianze kupanda. Kwa hivyo ile ukora mnapanga ya kuongeza bei ya mafuta this week, tutaonana ya nyinyi. Ya pili, the government introduced the reason why, na muangalia hivi, mafuta ikishuka globally ilitoka $100 billion per barrel, ikashuka hata $54 per barrel. Wakenya hawakuona ikishuka, walikuwa na inateremshwa na shilingi na shilingi mbili, haikiteremuka vile mafuta globally iliteremuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu in the first 2 years serikali wakaongeza VAT katika mafuta ya 8%. Kitambo ilikuwa 8%, wakaongeza 8%, now it is 16%. Alafu in the year 2024, immediately after the protests, serikali wenyewe wakaongeza fuel levy ya shilingi 7. Walitime vile mafuta ilikuwa inashuka, wakaongeza shilingi 7. Sasa nataka niwaeleze my friends, sasa mafuta haishuki tena, inapanda. Hiyo shilingi 7 mliongeza ya fuel levy na VAT, a time has come, you must remove it, kwa sababu you cannot transfer the rise in prices entirely to consumers. Vile mlisukisa mafuta na shilingi 1 kama peremende, vile ilikuwa inashuka zaidi katika global market prices. Hata saa hii sasa imeanza kupanda. Msitupee Kiswahili. VAT muondoe ile ya 8%. Na ile fuel levy ya shilingi 7 lazima ile ilisainiwa na minister in the last quarter of 2024. It has to be removed, because I know you are planning either this week or in the next month. Mnajaribu ati mkuja muambia wa Kenya mnaongeza mafuta kwa over 10 shillings per liter, ati muanza kusema ni Iran. Mnaongezaje bei ya mafuta haraka na ikishuka mna take months kushukisha? Ikishuka mnachukua muda, ikipanda mnataka mkuja na time waseme, oh mnaona Iran vile kunaenda, tunaongeza bei ya mafuta. Mtakapata my friends. Asense moyende bwesibo bochorio bonene bwo mwaka bwe chile fuibere 2025 na kabiro mu waziri wa mangana ya basaini chigosori Salim Mvurya nigaereire buna rogongo rwa pwani nigo baguche ku musiro mokonyi bo murayi bwense Professor Kithure Kindiki eri kugendera ko bo mokonyi bo murayi bwense na igo tibaria nokugani konde bwensi bwo kugania ekiruge kyo buna yabeire gekwenekiwa hama tukabwango iga kurwase abande. Salim Mvurya nigo bo igo ainekire nigo bagusira serikali eri tuko wika ase entunda ya kabere. Upande wa kisiasa, sheria ya Kenya imesema kwa uwazi kabisa, wakati kuna candidate wa ugavana achague mgombea mwenza. Yule mgombea mwenza wakati anateuliwa na mgombea wa ugavana hakuenda kwa uchaguzi ati ndio apate running mate. Vile rais wa Kenya akigombea yeye mwenyewe kwa hiari yake, kwa neema yake, kwa ustadi wake, anachagua mgombea mwenza. Inatushtua sana na kuturudisha nyuma kwamba hivi sasa swala la deputy president wa 2027 mkoa wa Pwani limekuwa jambo ya siasa. Jambo ya kwamba sasa katika kila forum watu wanajipendekezea kupata deputy president. I want to tell you that is the prerogative of the presidential candidate. Kwa hivyo wa Pwani, msije mkaona kwamba kutakuwa na siku kabla uchaguzi nyinyi mtakuwa na debe ya kuteua naibu rais ya Jamhuri ya Kenya. Naibu rais wa Jamhuri ya Kenya anateuliwa na mgombea wa urais 2027 ambaye katika UDA ni President William Samoei Ruto. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na hekima, tusimwekee rais
tusimwekee rais pressure ambayo haipo, na tusiwawekee wananchi wa Pwani matumaini ambayo hayapo. Kuna njia nyingi za kujiprofile kisiasa, na sisi tumesema kwamba hii serikali ya Daktari William Samoei Ruto na Profesa Abraham Kithure Kindiki ni serikali thabiti. Hatuwezi sisi ndio tunaanza kukosea heshima Deputy President who is in office. Kwa hivyo ninafahamu kwamba hivi sasa kuna michakato mingi inaendelea katika vijiji, katika mitandao, but I want to tell you it is not founded in law. Isionekane kwamba Pwani ndio sasa wanashinikiza kwamba haitakuwa hii, itakuwa hivi. Sisi tunamuunga mkono Daktari William Samoei Ruto without conditions. Hatuna condition. Hatuna condition SG, hatuna condition. Yeah, hatuna condition. Tunamuunga mkono rais for 2 terms without condition. Hatutaki region hii ndio iwe inakosea heshima Professor Abraham Kithure Kindiki. Yeah, he is a professor of high standing. He is renowned internationally. He has a track record. He is doing a lot of work. He is supporting the president. He is very loyal. He is very confident, and we are also confident he will deliver and support the president in 2027. Kwa hivyo nilikuwa tunaona ni vizuri niseme hivyo kwa sababu nimeamka asubuhi nikaona mitandao imejaa. Hata jina yangu iko hapa. Mimi sija declare any position. So msiharibu usiku wenu na your social media kusema hii na ile. Mimi sija declare for any elective position. But the most important thing is we need to support our president. And by the way, the president has already delivered his promise. 1 year before election. Ashamaliza hii mipango yote ambayo ameweka hapa. Hii ambayo imebaki ni nyongeza tu. Ni nyongeza tu. Lakini by and large, this plan has been delivered. Gwikase county ya Kilifi chinga kiembre nyingagendera tukwene kiwa chisemo aime yense imie county ya Kilifi ningaba menye bense meyo bachakire gutwara obwoba kubwatikana no gwatika kuburoire bwoko minyoka guchiase enyumba yobo chenu abamenya abwo asenkwana yabo niko bairere buna oburoire obwo niko bwaretirwe no comment kana kubo chavu obwo bwoko rutwa andonsi nabamenye chinga kiba borigwe kwene kyobo chenu ase county yo eriyo tangu kuranda kuburoire obwo. Mimi ningependa kuomba serikali kwa kupitia manispaa ya Kilifi tuweze kufikiria mbinu mbadala, kwa sababu already kuna designated places ambazo zimewekwa za kutupa takataka, but tunahitaji tena kufanya kutukuja na wazo mbinu mbadala ambayo inaweza kustop hii illegal dumping ya hii bridge yetu hapa chini. Ikiwezekana hata kama tutaangalia vile ambavyo tutakavyo kuweka hata kama ni ulinzi ama hata kama tuweke kibao, ama ikiwezekana tuangalie mbinu nyingine ambayo inaweza kuwa sustainable. You can even look for a sustainable solution ya hapa ili tuweze kuokoa hii maeneo yetu. Maana ni hatari sana kwa magonjwa, wakazi, watoto wanaoishi maeneo. Sasa hizi takataka zote zenye zinatupwa hapa 70% ni diapers. Na diapers tunajua inabeba kinyesi, inabeba mkojo, na hizi vitu zote zinasababisha mkurupuko wa magonjwa. Kulingana na mvua saizi inanyesha, mmeona hata mafuriko kule Nairobi. Sasa tunahofia huku kianza kunyesha hizi takataka zote na hiyo maji water runoff yote itaishia baharini na kwa visima, na hii watu wote wanatumia. Sasa hii na watu watakapokunywa maji, wale wenye wanaogelea kule chini, wenye wanakula samaki, utakuta sasa magonjwa kama diarrhea. Ukiangalia report zetu utakuta wakati wa mvua diarrhea inakuwa mingi sana kwa sababu ya hizi uchafu. Sasa tumeonelea before tupate janga, wacha tuanze na preventive. Shinikizo langu kama manager wa municipality kwa wakazi wetu wa hapa Kilifi, hapa Mnarani especially, ni kuwashurutisha tu waache hii tabia kumwaga takataka hapa kwa hii bridge ya Ledcar. Waache hiyo tabia kabisa. Huko ni upande wa Ledcar, alafu huko kunaelekea kijiji cha Mafumbini. Waache hiyo tabia kumwaga takataka hapa.
kwa sababu wanadhuru mazingira kwa pahali pakubwa, wanachafua mazingira. Ile harufu iko hapa saizi, hata mwenyewe ukikaa, watu wameweka connections zao, illegal connections, na hiyo maji yote ya choo, mabafu inaingia. Kama kuna ile nyumba pale, huwa wameconnect waste yake yote inaingia katika mtaa. Sasa si mnaona hii hali ni hali ngumu, na sisi kama municipality tutafuatilizia pamoja na watu wetu wa public health. Zinaletwa kwa wingi ambayo is very hard to control. Kwa hivyo kama mngeweza kujua hiyo njia ya kuzuia hiyo na kuzuia hizi pampers sana. Maana pampers zinabwagwa hata saa nyingine asubuhi kurauka, unakuta zimemwagwa huko njiani tu, yani zimeenda zikianguka, maana wanaleta mbio na wheelbarrow wakijaza huku chini. Kama mnaweza pata njia hiyo ya kupeleka na gari la kupeleka. Maana hata kama mngeleta dustbins na ziwe ziko hapa kabisa za kusaidia. Hizo dustbin hazitaokoa, maana utaweka dustbin ikiwa na uchafu haiwezi lala ndani ya nyumba, lazima ilale kule nje. Kilala nje, wale wengine wanakuja na uchafu juu, wanajazilia hapo kwa hiyo dustbin. Hofu yangu ni kwamba lazima italeta ugonjwa. Hata zikichomwa hapa, hii harufu inakuja mpaka kule juu, ni harufu nyingine hata hawezi tulia pale. Ina emit a lot of gas ambazo hata haziwezi kueleweka. Inakuja mpaka huko ndani na hata wengine unakohoa. Tuweze kuzingatia na tuweze kufuatilia kwamba takataka tukipeana ziweze kutupa zimetupa mahali sawa. Na pia ombi langu kwa kaunti ya Kilifi ni kwamba tuweze kuongezewa hizo gari za kubeba taka, manake hazitoshi. Tukiweza kuongezewa pia itakuwa sawa. Asense moyende wizara y'obachenu kubwatira n'ababwatani bande nigo babekire oboroso nabo igo emirubiri yo kwenike buno mubaro bw'abantu abo bago kugwetera soburere bwa fistula ngokeana ore korengana no muteneneri o productive maternal neonatal child and adolescent health Daktari Edward Seremu niga ainekire buna omubaro bw'abasupati Chilifu isato nigo bago kwakira umwaka gwetera oburwere bwa fistula. Wanadia collaborated with the Ministry of Health and our other partners, including the Fistula Foundation, the University Hospital, Johnson & Johnson, and many others, to ensure that we are able to provide life-transforming, holistic care for women of Kilifi County and all its environments. So in the last 10 days, we have been doing surgeries, and we have been able to operate for close to 83 women. I don't have data on my finger, but around that, I'm sure it's about 80 plus women. The women are happy, they are appreciative, and we did that entirely free of charge. Free to the woman, but because somebody else paid. The partners here came together to give their time, to give their expertise, and to ensure we are giving those marginalized women who wouldn't otherwise have an opportunity for care to access the justice they deserve as far as the health is concerned. So we are talking about giving to do what? Giving to do what? And we give to gain. So in time for us, we have gained knowledge of the different conditions that the women are going through. We have learned from their resilience. We have learned from their stories. We have laughed. We have cried. We have made friendships. And we are living here different people all together. It has been a privilege that we are celebrating this, we are commemorating this International Women's Day here in Malindi after successful surgeries which have been done here in Wanadia Hospital. Surgeries which we have done will go a long way. And I want to thank Wanadia because they have been consistent in making sure that we do several surgeries. Fistula is still a problem in our country. And the problem is as a result of delays in getting care. And this one, in most of the time, is as a result of obstructed labor. So we have several programs. As we celebrate the International Women's Day this time round, here we are talking about fistula. In other places, we are talking about postpartum hemorrhage. In other places, we are also seeing cases of eclampsia which are coming up.
and now the obstruction level. All these we are addressing from the Ministry of Health through several programs which we have. As has been said by one of our colleagues, one of the partners here, women are still suffering. I'll give you, in Kenya, we lose about almost like 1,000 to 2,000 every year on conditions related to pregnancy. As a country, we have strategies, and our important thing is to make sure that we sensitize the women, we sensitize the population to be in a position to understand what they need to do. In our country, we do a lot of sensitization because one is to make sure that all women who are pregnant attend antenatal care. It is antenatal care where information, education is given to the women. We also advocate that all women, all pregnant women deliver in a health care facility. Be delivered by skilled birth attendants. From the Ministry of Health, of course, is our task that we get programs to take care of women's health. Remember, women's health, especially in pregnancy, is so crucial that we have to harness resources and make sure that women, as they go through pregnancy and childbirth, they go through it safely. The national insurance which we currently have, the social health insurance, covers pregnancy through childbirth without any expenditures. On this, the important thing is for the family to register and register with the social health insurance. That is exactly what the sensitization we are doing, and we will continue, because that is one of the ways of making sure that we improve the care of women. Nataka niwaambie habari njema, hasa wale wa mama ambao tumepoteza wengi kwa sababu ya saratani ya uzazi. Kwa mara ya kwanza hii kaunti ya Kilifi, kwa mara ya kwanza toka kaunti yanze na dunia yanze, tarehe 8 mwezi wa 4, na naalika wa mama wengi, nitafungua cancer center ya kwanza Kilifi Hospital. Kuna watu wakikaa mahali, kuna watu wakikaa kule vichochoroni wanafikiri haiwezekani. Tutakuwa na chanjo, tutakuwa na department maalum, na madaktari wetu watakuja na njani. Tutakuwa tukipatia chanjo wa kina mama, chanjo ya kuzuia mama asipate kansa ya saratani ya uzazi. Hii ndio mambo mengi nimefanya kwa hii kaunti ambayo kuna watu hawaoni na hata kupapasa pia hawawezi. Kwa hivyo mimi nataka kuambia hivi wakina mama, sisi kwa nini kila kitu nyingi kimejenga wakina mama? Kwa sababu ukipatia mama nguvu, hakuna mtoto atalala njaa. Chinga kia mange agenderete gukwanirwa iguru yoroboti ruganiri gwikirani gwegati ya nyagusia Raila Odinga no murai gwense Dr. William Samuel Ruto urubwata mangana ikomini go mugabara gwe county ya Mombasa Abdul Somad Nasir aererebuna eranegati abarayi bali abarengo engati engaki oroboti urwo rware kurikwa asamo kire abari bakiete bosigwe kigambiro kobeke kina gotenenia ogwikiranigwa kwa roboti urwo asobwikirana. Tarehe 10 March mwaka jana katika ukumbi wa KICC, Raila Amolo Odinga pamoja na William Samoei Ruto walieka na wakasaini mkataba kuhusiana na mambo ya 10-point agenda katika hii broad based. Nisikizeni kwa makini, tuambianeni ukweli, kwa sababu naona wengine wana ufidhuli wa mdomo kuzungumza na kila kitu la kwanza la pili, sijui baba aliniambia hivi, huyu mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi. Sasa nisikizeni, wakati tulipokuwa tunaandika hii mkataba
tulikuwa katika ofisi ya Sifuna. Aliyekaa katika kompyuta ni Anyang' Nyong'o, Gladys Wanga, Sifuna, Abdulswamad Sharif Nasir. Baba anatuambia pandeni juu kwa ofisi ya Sifuna mkamalize hiyo document. Sasa mimi nauliza swali moja, kwa sababu ni mambo mingi ambayo kwamba tuliyaweka. Baada ya kuwekwa ile sahihi, sisi kama ODM tukachagua kamati ya kuangalia hii 10 point agenda itaenda namna gani. Kamati yenyewe mwenyekiti wake yule ambaye kwamba alichaguliwa na Raila Amolo Odinga, Agnes Zani, mwanamke wa hapa kwetu Pwani. Wakaambiwa angalieni hii kitu vile inahitajika. Mimi nataka kuwapatia mfano mmoja katika mifano mingi. Tulisema hatupeaneni mikono ikiwa watu wetu walioumia hawatoweza kupatiwa fidia yao. Niwaulize swali. Mahakama, kuna mmoja alienda kotini akasema kwa ile kamati iliyochaguliwa kuangalia mambo ya fidia haifai. Mahakama nao ikaenda ikatupilia mbali ya kwa hawawezi hii kamati kuangalia mambo haya. Haya makosa na wauliza nyinyi, ni makosa ya marehemu Raila ama makosa ya William Samoei Ruto, ama ni Mkenya fulani alijifanya ni mfisadi na akaamua kufanya mambo haya? Ukitaka kupeleka lawama, peleka lawama pale ambapo kwamba palipo. Dadangu Mishi hapa ni shahidi. Katika supplementary iliyowekwa na serikali kuu ni pesa ya fidia. Lao ingelikuwa hakuna vipingamizi hapa na pale, leo tungelikuwa tuko mbali na hii 10 point agenda. Kisha mimi nasikia wengine wanasema ya kwa ikifika tarehe 10 March mwaka 2026 ati hakuna extension of the 10 point agenda. Nisikizeni niwaambie kwa makini. The constitution of this country is a living document. And by virtue of being a living document, even the constitution of this country can be amended. Laws of this country can be amended. Resolutions can be amended. Kile ambacho kwamba hakiwezi kubadilika katika dunia hii ni vitabu vya Mwenyezi Mungu peke yake. Huwezi kuniambia kwa mambo mengine ati hatuwezi kubadilisha. Kama mambo yalikuwa beyond us, what do you expect us to do? Mulikuwa mwatarajia nini? Ama ni nyinyi ndio mulienda kotini ili baadaye kusema ya kwa hii 10 point agenda ilikuwa imefeli na wakati umepita? Hata si ajabu. I will not be surprised that those who are against now are those who are trying to make sure ya kwa haya mambo yasiweze kufanyika. Someone went to court. Compensation ya watu waliouliwa, watu walioumia, watu wamenini. And now there's been instructions that modalities have to be already be put into place. Kosa ya William Samoei Ruto, ama ni Mkenya fulani alijifanya ni mfisadi na akaamua kufanya mambo haya? Ukitaka kupeleka lawama, peleka lawama pale ambapo kwamba palipo. Dadangu Mishi hapa ni shahidi. Katika supplementary iliyowekwa na serikali kuu ni pesa ya fidia. Lao ingelikuwa hakuna vipingamizi hapa na pale, leo tungelikuwa tuko mbali na hii 10 point agenda. Kisha mimi nasikia wengine wanasema ya kwa ikifika tarehe 10 March mwaka 2026 ati hakuna extension of the 10 point agenda. Nisikizeni niwaambie kwa makini. The constitution of this country is a living document. And by virtue of being a living document, even the constitution of this country can be amended. Biamono mwanchu murigereria asoko chore nsoko TV boroso bwo mugusi nabo yokubwatia murubiro yega bwetero bini ko twacha gatwekera bori ga sensemo yege ntangani aseboro tokura rasio mirichiduka na nyuma yogo sio mirichiduka ningira na se area rero turachiko soa se ensemo ye bunge nyari bari masaba abuno turachiko rigereria igoro yobo korari bwa barayi nabo iga magendera tukwenekyo kura sensemo iyo na mono ekero turachiko sanga no yokorigia ekerukyo bobunge korwa ase ensemo eyega oyo omanyeka ine buna
Alfamaton nyasetia kuba sense muye bunge ya Nyaribari Masaba emambia ya bono tuskare kuba seti biago ninginane nyuma y'umutima komoke. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanyi amange nabo igobwatira Nensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstari, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university
ongere gutumia maru na mariogo yo gutindia musariri wono yaikire kiwango guikaru ari kwanya oro yonde urenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yo gutindi na maru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichobutindo. Magega ya televisioni ya Soko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana maya omwancho mulire bwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi ukubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyira elietari Nyarike Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mira na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni gongoro ko Petuel Machin na Nyura Netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi Kera kama tingatara gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana Muligirari bwa Soko TV oyo no moroberio gwo kuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie hii guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa ebwa megerio chisemi nobo semia egerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yoka maraba kunya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobero oberemi nobotugi ekeroture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine
asomoro buri bubari mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwaligeria Yensoko TV mambia ngia emambia borongo kwarigania sensemo yega ya kabiri buna na kulirira buna nigo rero tuguchikoswa asensemo yebunge nyari bari masaba astra chikoligeria igoro yobo koreri bwabarai na boigo kera tukuligeria mangana ya magendero ayoganirwe kiranigwa guchiase omwana inchi emambia ya bono bwatia wetera asenchiro mutandao gwekera Facebook rabaga sensemeria ya YouTube Yensoko TV asensemo ye ujumbe nyenge eliogo tume ujumbe ya gora boigo chwa kesimi gwekera tutandira tukusanga asobwa memambia bone namba nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mamara gatano omweri wa beka isato enga kinkwera libageriga eri ko ariganio mugenio urito chikusanganere emambia ya bono na kiribya erio ai kwanireriete na boigo agokwani na boigo gotumanyase obwagare ase akurwa na boigo ase sabari yaye yo ase nchira yo bwenge gusaya kune nchira yo kubeko borose emambia bono kurwa ase nsemo ya nyari bari masaba na boigo ase oibwere kwani umoligereria Yensoko emambia bono Murigeri Yensoko na ukwanira mbiyore biamono sana lero igotore naye komo bakangori w'ikimwinaria asumu chakano elieta liago nabo igasensemu yendano naso iboire buno muchakano elio umurigeri lyakomanye asobwagari asamarieta nkorokunga Alphonsius Machogunya Setia kurwa sakorokunga muweko igere menya ribari masaba igera sakorokunga kiamo kama ward igolende ncheno omoiborwa onyari bari masaba asumu chakane mambia yabone kerukerio okurwa sensemo yebunge ya nyari bari masaba na boigo ase kerukeria okolijana na boikere tukwanira mangana ya siasa n'uburai busibo bocherbu mwaka we chilfere 2025 na kabiri libo litangani gochia keliomo omurigeria gutaka kumanya asubwango mononkelina ebirugo nebinge sana okonyora tubwate muntaragania kuboli ntubwate bwa MCA ntubwate bwa senator ntubwate bwa governor na boigo ekerogo ekiga bono kyobo bunge asensemo ya nyari bari masaba na boigo ekonyarikana na bokuboli nyone kerogo kyoborai wese ege ntonkera rokelia kikugusegeta usesegeta yagenene ekogera gusekwirira ukikubuli kerogo ekiga kyobo bunge kurwa asensemo ye bunge nyari bari masaba twarosire kurigerere kurwa ase fence ibintu bibe bigokorekana ase nyari bari masaba twatebire nga bono wikatobugorie uborai tubobeka samaboka ito abananchi ikiagera abananchi barosire bagocha bangaino barro yo no muya ogenda rugurugaria uriya basani abangao Nairobi banywera kibesi kya CDF amarua bakorera kibesi kya CDF ko wetenengi barabo abanyene mpari kucharia maslahi yo mwananchi onyari bari masaba. For instance, ngikiragera umubunge ole sitting MP abogoli kibesa achigosera abantu 1200 ne constituency ye abana mbachietu ku report ya school okobaya lack of school fees ngyo takubogoli kibesa chiyo for instance bunanje ahora nyolti mbwati mwana school wakonga 1200 nchirangonya lakini oise ko muntu umwana oye aseretigwe 2000 school fees umwe 1200 era ni aire school mwali mutako nyara kumuseria nera chikwirigeri shilingi chimya isano na isatu era ari 800 bono kuri abantu random okoba abantu baito yani you benefit from your own undoing meaning that oko create a problem na ndo umenye gutaka kobe beneficiary ye problem eyo it is not allowed otakaya abantu egero basere bagusasime bakwechukura kabere that is the thing that I want to get rid of from Nyaribari Masaba. Yonte getaba na inchi bachore kiongozi
based on policies. Na bananchi nkuba tabiki ninu baligerere tiga. Moko gana mwaonelia eviongozi byino ekerogo. Kera mwabaoneirie ekerogo. Bawika parliament bali mijisi mikyabo. Bateba abantu abo twabaoneretie ebirogo bya parliament. Aseigo chibese chitokonyora tiga turaragera kwanza turarikava. Don't give politicians pressure nyingi. Mubae enchera yo kurigi chibese chinyingi batwale enemiti na inwe kero banyolira ubugambi. Yontege abantu bause sera na sura. Ikigioka hiyo. Si mambo ya kuuza pesa. Kwa sababu pesa is the roots of all evil. Umwana Nyasaye igaona tigu 30 cents. Okoba yechibesa. Na inwe you are auctioning mokonia your future. Mokonia obogima bwa abana baito. Ekere mokonia na 1200 na ende na nyora ngabachakiri wake getambulisho ebicha kurumaenga na mutu. The intention has not been known. As an investigator, I'm still investigating. Tawambia next. Asense muyende kerekeria o tukukwaniriro yechibese chiga okonyorana umwakie kurago choserwa nerinde agwakere kura. Nige tukiabirike kororekana ase myaka minge kurumagiga nkwirana tukwirana magaso mwaka gwe chilifere 2022 ntwaroche ngakiene gatich campaign kirego tebakara cyarenge very expensive kibase cyumure tumono nabo igobono bosyo bobochori bu mwaka 2027 nare bagote bono campaign yero busia nere guchikoba bono most expensive, the mother of all evils. Wetani ali ase twarure. But we can demystify the fact nga lasima kibese kigero muntawe because to my own experiences, different experiences. Salasi yako kuwa na pesa na alipita. Lakini seito nyaribari masabana nyaribari chache. Ini ilikuwa na wasito bwana. Yabu ataba tindi, Ongeri, Professor, Manduku, the former. They had a lot of money. So wakasetie presidency ngomuntu kuboli chikura no yobwate chibesa. Lakini abagambi baliye bakale mbabwate obunto ase enkoro yabo ime. They had humanity, they had a humane heart. Bali goteba ngatiga tukorera abananchega lakini ababono abakurungani wa ku finish kumalo. Yani batagete gukora kiregento. So the whole issue here about money. Nataka niseme hivi. Politics and money. Iko tutagete toteme. Toba baheshimiwa tutari gutumia kibesa. Okay. Nane nabatoko nyara ikiagera twa discovery iga. Noena babwate ki billion ya ci account yabo. Bago chabato togeri ngamba chibwate. Ikara baseye parliament mbali go twa ki billion ya cyabo. There are billions ne chiabo, they are displaying opulence. Lakini ntegete kubatebinga nara sarase na gacha KMTC ase boye. Yebana. Kwaro na gacha KMTC. So we don't need very big names. Ndotegete big names ase siasa. Yo tutegeta Marieta ago korama genderera sabananchi. Aleta mache, aleta stima, ale aira abana ba Yesu kuru. Erigo sika kura senseme iyo ye nibo twarorera abraye abange kero bakuburi uburaye enchira bago cha finance chi campaign chiabo barokonyora uchobe kalya wakatiri gosaka pay bill obatebi na inche ntagete mo on inche no yo ino ige shilingi irimo ko kane shilingi ya mo minyokere gambe kama mafuta minyokega chinse mugete igando renki kagendrete inche no yo no buna mogonchora igo yabana no mo Kenya ogocho changira omurayi uyo iga nabande twarorire egati maiga yogo changirwa bonige nande mbayo ase amangana siasa abande basite bakeruse kolengana nayo sikuru asensemo yago ayo na kigo finance campaign fundraising is normal. Onyo Obama okora fundraising. Obama ngo semwe wete Obama na kalde fundraising akanyoraji chi trillion. Iko tali mocho. Tali mocho. Ekiagera the thing you are doing tali ayo we kolera. Nani no anja we kolera wiki campaign ne chibesi chao. These people will come for you for help. Watakujia
wakuombe usaidizi. Igombi yochake So the best way let it be people owned. Okay. Na hiyo pesa si wewe unatumia. Unachagua committee inachanga pesa, inapanga campaign, inafanya campaign, inauza sera ya mheshimiwa. Na utaracha kurigia hekiruge kiga abange chinga kitingo muntu ngo gani ari kumanyana utaracha kwa unyone kiruge kiga nkikwara kwa rero mwana inchi unyari bari masabura atebena nacha gitumurubirigete gwikira boni gani ngendera toko reke kiga neke ebena n'uburoso bwo burayi bwago mu bantu baguteresi naki umurayi oyo osimu oyo igora obero ka koreke neke bono gwikira gaiga bono tiatumubeka ase kirogo erinde bono aikira ni boronge ebintu bige gucyase umwaki ekura gwikira boniga ebintu bibitatu biri byo kwabirwa gwikira ndegete I have done quite a lot of things na kolire bintu binge turakwana gucyakira boniga mpaka marogoba karare tabika SMS lakini ontagete ndakurusia bwake tengo tebiga inu abana bake abagenzi aba millennials tunkwanya ko egugasi eko experience igo bantu bwati right yo kole gasi asense ya Kenya no bwati koze no bwati right experience nta ko ewa no kyo kutumia maarifa ne mbwata sobongo bwane kiagala ni mbwata maarifa. God blessed me with intelligence. Ninajua kufanya maneno. Na mimi naweza transform Nyaribari Masaba within a year, watu washtuke. Point number 1. Ekero nkuboli obugambi. Iyo naboleti obugambi based on what I am capable of doing as opposed to what I have done. Chena lengo musigari. Kebono ndara ko history. Yebon. Chena lengo musigari. O Kenya Police. Ninje na tero konene kabisa want corruption. Na TKK hatutaki. Nkabe crusade Kenya ngima. Ya against corruption. Nka reduce corruption within the police force. Kana reduce corruption ngachanka tero okurunga funga mshipi. When HIV was a threat to this country. Na koroku ka win awards. Ekero nko impact a society asamangana muna ayo na that is the smallest opportunity that I got when I was a police musician. Ekana nyol tenga ni nyare gotera. Na gotera kwa nengo nyare koleta mabadiliko asensi ya Kenya. Nga change society through my music. So my intervention teli area centered. Ngabona ne ya Nyaribari Masaba yoka ne ya wapi hapana. Nche na let the changes mabadiliko y'ebintu ebinga asensi ya Kenya na ande nchi na lengo msanii mtangani kwa Kenya Police. Nchi na inspire akina Samido, akina Quaches and the rest. Kwa hivyo kule kwetu nyumbani na harosi lichipara using my own salary. Kiagera na chite nganyaru mongino yo moli tukelimo. Nganyaru mongina ko bugori gune wheelbarrow. Egera ale tupakase gari ko toka. Airunya gitari. Mongina bali batolera gari moweko. Nkarangiria bamurabe Kenyoro ngabataye njeti nibati pesa nyingi. Jengo baka na lero kisiku toleme pale bakateye kole. Yeba. Tukaleme pale liyonsi tukayekora. Bone gari wa access paka kinyumba cy'abantu abantu bali negali biya bagenda Nyagitari with the dignity bagenda barwaliwa egente ekyo na koro ky'abantu nga you can think outside the box. Kuruna kwa rugorete pare yeiga nigo liko ligane ko base county government gose ase eliyo nigo lyalengeri county government. Kurenga kie yuna kwa rugorete ko baro kienchira mbachite barayi bacharte gusomwe MCA mbachite bakabwatira ne county government. Yeah. Elinda ko tabende na yuna na rugorete bona tizia tobekerende omwana cyabo. You know, nchiranire nkurikirira abantu bakore siasa.
esiasa gokorugusi yani mbari go chali nga kimwana nchakoba they don't care about what you got mbatageti kumanya yani nabarora alfa korire gakubasegetanga bakore we don't care wendelea kama uko na pesa wetengeneza barabara bona liyo abagani irikoira na rindi bono bayerosi bono burungi bono in fact let me tell you chipara cha Nyaribari Masaba asongeri achitegerete no chire abantu aba bandi timaitingi kora batari ko kolegasi machugunel na tema sana na tema lakini twatwa lime chande mengi sana kurwa buno mumuro yaso etegeti ekiagera ebiasara bigo korekana Nyaribari Masaba because let me tell you how easy it is to make a road. This is very easy. Kuriye tractor kuyaka na hawa is about 10,000. Yani CDF oire 205 million. Kuruzi na 1 million. Tractor everly tukegi Nyaribari Masaba kolega asiya wananchi. Eba le mere buya ebutore gabions. Asa machao koraki agweta. Yani priority ya wananchi hamna. Okay. Ekero tugutigaraga gwase ensemo chipara nchira igegotebekana na asege kigetambe sana. Tuchage kurukeroka tugende ibacho kia mukamanya nturago kona tugende ensemo ya getengerari ekona nerenya getengereire nereye kona tugende ramasha liamba so junction ya Metembe Masimba mugweko ibacho TBC2 to birongo chipari chigwikira vone gani gati chipara chiregotebekana na situation yabo telingi ya nchiri kirosiri chigatigerwa asegete chine nchire gwikira bona iga kene getarakorekana murubiri ugo n'ururi uyo ucyase umumenye Nyaribari Masaba ngani ngotabie area MP igendukerwa akorera abantu bamintu ba isaba kwa ibacho keroka pareri yasaligitira kiningwete kayarenge ono ugachuka lema ukabeka matobe chigari echikwamete para kagikora ekero togo kole binte binandi you are an architect as you normally say architecture no wete kumanyanga ekero kubeka maraba antabegeti emoram eparete wete kekabikimbura kindly njyo takwe bangera nyimotra chaka kolega asyo manyenge gasi enkoerere gustere koera ekona epare ekona nyanturago einero igetamtamu abantu bande bonse bakubuli ubugambi bwa Nyaribari Masaba bako abantu igetamtamu egere bamotono ni kwanza bamutebinga ninkwege tamtamu iti kogokora gentuge lakini abantu baito bategetamagenderero sana abantu baito bategetamagenderero nande ekero bategetamagenderero igo bategete gwakikishanga ekero kuba promise ngo kuamini bale nande ekero bakuamini bamanya nk'umuntu uyo ngo cyari gotokonya unfortunately abantu aba the same people were promising epara imyaka 3 yarire next year ya chile 2027 ngo ina tore uchaguzi yende yeba ine para to atebeti kutokoroseriwa chipari chikwa mention chons actually nategete kugamba yoro chipari icho abantu baito bagwetere mechando the poverty levels within our societies Nyaribari Masaba yani Kenya ngima nchenanya karora ase ogoso abo tukege sunte kwamenya konywa nege sunte ndi urabuge ngotomenyete asabaroki no nyine kitaya nchiyo abantu bagutara para onye egari yago iseko usiri kitaya butko abuno egari yo koyepa abako ngombo kanyora abuno koyepaki ikiagere Nyaribari Masaba tebwa kitaya etaya yemo ya sola is only 10,000 umubunge na ile budget yichibesi chingia cha development kwa mwaka ruzi no ene 1500 atebera nkora arosinde award gete
arosi abeke chipara abana bakogenda maambia esukuru mbakonya kuba scared n'abantu ikiagera kurugora obora bombogarateki mboro classes are looking like 1960s ebirasi byaito bikorrekane kini kebe timenyeti mo abantu nyimata abantu bonse bako baba bunge. And I've tried to read some stories na harila abantu basomelte school ya high class. Yeah. To ko replicate ye school ri wasomelte rende uchoyebeke constitution. Ucho chencheki ni school. Obeke bo gaiga. Yeah. Nchebono ntagete ko chikokora mangana kubwati. Nche ngocha kole ngende kuna people driven lakini kwa sababu naamini kwamba naenda kuwa mheshimiwa because I'm more exposed than the average person. Kontagete koleta Nairobi live ase kenyerokia Nyaribari Masaba. Uchenjigerege ukomeke skuru staff room ebwate chae ebwate dining room asaba alimu bakunywe. Why should we live like St. John Troopers time? Ngoko batumenya nseto matega. Okay. Ntegeta abana baito baburi une basi ye CDF. Bairwe skuru nyako kogenda 2 kilometers watene nae para. Twaja twabuguli abana twabaira eskuru. Let us lobby for money. Ekiagera ngo tebanga no ene kibasi kiri kya CDF na kitatoka. Nchengo chikobeka ande foundation ya Nyaribari Masaba. Munanje nimbwate kibesa ngotakana haru no nyene shilingi 1000 umwana yo mokonyekera. Okay. Yontegete foundation asenkobeka besa no abasani bane bakobeka kibesa bali babwate yumete Nyaribari ne bwata abantu abatenengo. Yebana. Manye ko bwate kibesa utete ko somya abana libago gukora kienyeji okoniwe uwetere foundation ya Nyaribari Masaba Foundation iyego chikolika abana ba Nyaribari Masaba naande ekonya abantu ba Nyaribari Masaba naemba liba bwato burweire nabona bagaka bwate program ya bagaka wale 60 years and above. Most of them have got diabetes. Okay. Muntu tayo kubaboli nganga kimwabogete abagaka aba nigo barabu barabu kwa iwo mugako rwalire okure nelyo gatari kunyuryoka muntu tayo kumugorera muntu tayo kumuja na mubunge tatagete kumanyanga datsa y'abantu barware the diabetes yase constituency yanembalenga bale nanda abantu abayiga onye bale 2000 balinga benyalete abana bawo bagotume besa bagenda bagora triviomet ya mo 60 shillings ekijiji gali umugako 70 years kunyagutara nenyimbo nga yako 60 shillings. Okay. Bono mugaka abwate diabetes lakini amenyete nero tari kunyuryogo yasalia chinyigo yasalia moyo yasalia kiregento mwate banga siku yake imefika. Mungu amefanya nini? Si Mungu amemchukua, tumekuwa negligent to our old population. Ekero ogukwanirigro yamangana yobo cheru kubwatara ne county government watumete chi dispensary chiri okonyora chirororo nabo igekero especially ga tukwanira mangana yobo cheru na bera nyareke ne tokora egweka buno mubunge gwetira serikali enene gwiko kubwatara na kubaroro no nyena se county government nabo MCA na baraibande bali bachorire gwakwanire iguro ya maliogo na abange nkora atebare na maliogo ndirago chagwa tukurukemsa lakini maliogo ayego no abwatigwa gusena achite agaika asenya gitari elia abanyananchi bamaite na asenya Nyaribari Masaba gitari tubwate nene neye ne dispensary ne chinechiga ase amangana ajwa bwatikere no bachino bugekero keria ugukwanira asubwagali na mono asensemo ya maliogo nyoni equipments asenya gitari cheito ugoche kwanyora na akero kwande go St. Cliff kwanyora no mubunge gete era na achite akabwatira na akadakaligia lishirika gete bagacha bakabwatira na kanyora sponsorship and partnership baletro search machine gete asinya gitari gete baletre gentu gete na gentu gete ubara bwachakira kobo nabo igo abamenyi bansemi bachakira gonyora obokoreri bwo bachenu twira ni Nyaribari Masaba bono Nyaribari Masaba igendo ndatebenga amangana yobochenu no health y'abantu ba Nyaribari Masaba is at risk. Ikiagere Masimba tibwati maliogo. Masimba has the biggest hospital. Yes. Tiwati Mario. I wonder
Gesusu ero ngaye kurusha maliogo. Gesusu ero ni bata maliogo. Lakini masimba tebuati liogo. You know, I have worked in the DCI. Ekero konyora abantu bako collaborate na private hospitals konya maliogo. That is why we kanyagitari watebunga genda nyagitari gete, genda pharmacy gete, genda chemist gete, banyora liogo likuli kuigana iga. Nande kero ko investigate deeper kwanyora banyagitari abuna babanyene chemist yecho. Bone gendo ngochikokora. Okobande investigator. Yes. Amangana ibuna mokombe ko bugambi nyari bari masaba hiyo story itakuwa imeisha. Kwa sababu mimi nitaweka monitoring ya dawa, tracking ya dawa. Dawa kiuzwa nitatumia the digital mechanism ya hii simu yangu hii. Nitakuwa najua dawa fulani imeuzwa shilingi 2,000 na imeingia katika account ya na nitasema ni cashless. Hakuna dawa inanuliwa na pesa kwa hospitali, ni cashless kila mahali. Bana. Itumike M-Pesa. Egera abantu bali bako kibese kiri chiko tumeka chiko nyorekana kurwase abananchi bali barule cyatumeka naende kuhura mariogande. Ekiagera ntubwate buna bono shango jere bateba ngasha lakini it's not working at this point. You know it's not working. Ekiagera serikali gotebana shango kolere mirimo. Ige bagateba nga kolere lakini ngwegwe gokora egokora umuntu mutanganyo yokabere yatuma abantu 25 nande yakora soyomo nande yapima abantu yatuma abantu 50 bagateba ngenga vieta. Aikwanye kotema konyorobo koli gwetera asumurubero yosha. Elinde kwene kinango kororo stiri gokora. Nche buno mheshimiwa na atemire maya nyinge. Na nyorire nga shayere inse na bukwa okuyakanira bono okoba na chite ko test tingi yakanira lakini na wallet ngatebu shayere inse. Bona mangana yoko bainse bono na ronkuboliga. Abantu baminto mwarigere na imwe serikali mogochora. Mwarigere nge serikali ye mogochora ni chiko tokonya. You know, galtwara gotaya abantu nge serikali yeteyo. Abantu batebetenga meto bungene lyo bogwansa kubwa bumaene. Bumaene oboro rake. Munta gotebinga ngwanya wesibi wiki na no bumaene gokomogecha busa. Lakini umuntu agotebinga ekera gotebinga ura bitese igotebanga umuntu ndoje nabako nabaroje mbiyande. Which is not the reality. The reality check inasema kwamba wewe ni mchafu. Kwa hivyo na mimi nataka kuambia wananchi wetu this time kule chintorigo chiwaka ngatoserwe geltwake chikure icho tuwaka to invest for our future. Okay. To invest for our future for the first time. Mu invest ya senchi na nyago choru para start ende ya sinjene umusigari final period. Komo. Amangana ya mache nyari bari masaba bure county ya Nairobi aikwamenyira Nairobi ya. Yes. Watebire na niguganitie na bingana no gokopa bintu biri bitatu byokorana se county ya Nairobi eriyo enekina nandi byiri gusinaro biribirebya kwerire gusinaro na nyari bari masaba ya chenchiri amangana ya mache ase county ya Nairobi no manyete mu chandogo cha babu mache nyone ninkagali nyari bari masaba bangina nkwenda bali roche kwanyona chindo chinde chikarare muraye krogocho bisi watabana ninchemba bekera mache ninchendeme ebisima ninchenkoleke iganeke ko enekina emeche ne wizara ya mache ntubwata boni goyo ku engineer Eric Mugane arokora ewizara iyo na kurwacho rweke rukolireria nkonya gukora kora kisabarie kwenda chinse mu kibunge au lakini asorongo rwagusi bado tracha sorongo rwagusirende torare na kiyo kiriko igura macha asekete ukira okoreke nikiganeke na seki okonyorana ibintu binde bigoche byarigire rubuna obolemi obochenu kiango lakini amache negative bintu biria bigoche biebu na senge nchugusintu tubwata chindoche chirange gose tosiniri nembura umuroberi bwa mache nago tebina ndega ababunge baito
igo bago taka ko beneficiaries asa magosa abo bakorire njini mbate bohol wone weremerete ngikiragera omonto ire chimilioni chionsi ata abeke bohol ye mase getunu igore sabu abantu kuchimata tugende garia tuigorera amache twesibia amaboko to celebrate twake chibicha ngitogwakera ebicha abantu bako serwa ngitogokorera you know we have changed the politics into mediocrity mediocrity nekero togosera abantu twatiga abana bale batachietie skuru instead twagorera abantu amarwa that is what makes us look bad ngiyakora Ndindi Nyoro akoba number 1 Kenya ngiyakora ako negotiate for roads na manyete. Let me tell you, politics is a brain game. No manyete ekero gosaba chipara, no matter so when to ku align, na no matter so when to go behave. To base go chabuna abamura bande bakogende county baenda bachiko kuruana. Egere bachiko twali excuse na mimi na gavana tunapigana vita. Hiyo ni story yako. Wewe kwanza egentege tangani totebinga kiwakorerete abananchi ekero wachore tu ekero tagete gusikia position nandi kwara asikiri before batebinga omwangete gasi ngakora buyaiga ngaikiga bono nindi tayari koba nandi keruge kikobwati bono nindi tekobegabana morochi ningi sarine kobegabana bananchi bateba bamenya gukoteba kobeke misani babolinga umuntu oyo na beto mubungo muya tumenye kumwiro bogabana ateba hapana. Alikuwa na nepotism, alikuwa na clanism, anajenga kwao peke yake. Sasa wanasema wanakudisqualify, wanasema you cannot be a leader. Okay. Ige ntongo tebaneke naende I want to say categorically bananchi ba Nyaribari masaba mbayo bali babe otagete gotigaba oagachiraba kero kubwatie mugakore koro kunyaribari nero nyombeta bangina abo bonse bagatonyora igo ntuna abantu bamanyinga yamo bali more closer because of the DNA relationships lakini ekero kubwatie abantu buna bakamba nane bonse chinyomba isano isato mbali ko nyomera nekiagera igo bari abantu bamanyinga ayamo so abantu bonse nabamo abantu banyaribari nabantu abamo abantu akerole baba Nyaribari amanyaribari one. You are not coming to save your people, you are coming to save the constituency. Okay. Ekero kwanyola mabagati ko jakuliginga mwana musbati ominto mwana omumuro minto wokenyumba bwachaka obonyumba bwachaka goso ligere linge kenyoro kena abantu barenga baro bakolete school bataralikwa likoyo omo kenyoro keno yenda muina aliri koyo okotone ebinto ngora ekero gotone politics no gotone ebinto tali okwegimereri ebinto obutware ebinto muna bono for example nandi tindi gukwana bobe yongo kwana bumaene ekero affordable ya housing ya chicha yaenda gisabakwa ekera ewe chance yokorosie para manduku igayera gisabakwa wedereba ibacho ekero iyekero ngayero ngayachite you know ebinte binge byasira we don't asengincho ekerubo nero yaganira konyora chinyomba icho cherigorense bono ntagete gotebanga ebinte byonsi ebire center dia senyombeye na incha abantu abo nabo ngotebanga abantu abamba bwati mechando leader yabo ekero koronchia affordable housing ya estima genda last mile ogendare o launch ororo tiga koronche bintu within one area piko ngegere abantu bekenyorukine bagosike lakini usabu na barabwo bagoteba na barabumba mwakerete ekura na barabumba gani irikonyora magenda no nimekubali lakini you cannot center it in one area
abantu abo kwana bo bwate asoko testeri ibintu ngagosinga ngokora biri gosembiri gokora last mile obeka samo the same place obeka affordable housing the same area ole mere para na ebembego abantu abande ngakibakwira kinyombe ekikinde abandi bagwakirite chikura bagukurigirira babolia umuntu yobonere abantu abamu abo bokana bagokonya I don't mean ngabantu balimba bwene tikonyoro obokonye ngirendo takobekera umusaja rende chinguru obekera abanyari bali bonsi ebintu naende negotiation is key. Negotiation as a serikali when you a good negotiator there is no point of you picking a political seat. Karabwatirira igo turaragenda umutimuko omoke mwancho murigere ya 33 tigore chinse isano chia bono mambia sabono nigo tugosiumira kiduka na nyuma yayo ntwirane na yande amange nabo igo tuchukwanira igoro yekerogo ekenene abwase uyo kurukwa daktari Freddy Matiangi akogiyekerogo kibura ibwense noroche egofie bekirega nigeri kire na Matiangi 27 ayo tuchikuya kwanira asubwagale asense moyende ya gatatu toskare ne TV yawe. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobo, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories nabigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo spare part chiechinguru. Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chekerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sababyo wakole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Totarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira. Gose toakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi.
Karibu rene mwanchumo ligereye mambia ya bora sensemo yega ya gatatu kerekero itugendera tukumurikira yagendera tukorekana kura sensemo ya nyari bari masaba nigo twatiga swara ukwanira ayanda mange kolera ase engakie yega ntubata basaye abangina nabo igo bari bamenyete no barema abaigane gatia abari hano abone gano roche abasaye gose ekegorie kiga gya Gen Z unapaka netia maunchiriria mange sana ase binte binge no kwa no kwanira chisemi kwa no bochenu kwanya no brai kereke monigo paka netia maunchiriria kolekana na boge kera tukura mpaka 2023 2024 kurobekana na biribia siko kolekana mpaka murai wensaga cheko kola reshuffling agachenjia nyonene baraza yaba waziri negeko kara paka no nyama kana broad based yarboni igoro botu wanad kole ya chitariki 10 chitariki sano nebere na liese yabeke twere ri komi parliamentary group meeting negani iriko kolekana eriko ene kina abasaye abangina na boigo bari bamenyete no barema of course nyone nabagotungu nyone bankonyora bare baseria inua jamii elia chiribu anya ibereiga ase ensembe nyari bari masaba no muroberi ogo guchia se abaiga nakwana one of the programs that I want to have. Abana bali bakoleka MTs bataranyore gasi. Mucha kubalikanda ese constituency. Na bae raida baboli data, mbogoli data. Yabagaka bali bata babwata morwele tofauti. Babwenete ko ewelio lakini batari kunyara. Yongo bango drop konye 5 in the evening bakunywelio ko botambe baragera banywelio ya diabetes. Bati kubabera bakamambi marago balande baire lweliogo kiagera bagakabe na nyorega abanga bawata dementia uburere buri bukweba no mweliogo padi tari kunywa netage twali yo muntu responsible enough urangenere kugenda mweliogo elio ando mutenera bakunyo igo iyo ndete gutwara mangana ya kulenda bagaka kiagera bagaka karabata yensinyo igo bono ntoyo kero korumu gakaro no ane vijana byae wananawile lakini akianguka wanaanza kukosana wanapigana you know muga abagaka ababagotu wekatubalende abantu abandi bakurukunga wale mafu abuno ngo babeka as vulnerable society yeba tindi ko babeka kando yonta gitaba bari bayikira 70 bawaka no chisipesa chiria babwatana na bali bale birema no embaraika bali batari kunyara gukora gasi ya kawaida na barabumba beke ase some small sustaining allowance abongo babeke na bakorera shopping usina batumere 2000 kiro mutienyi ama kire every after 2 months banyoraga anto at least bagenda bagole sukari bagurobosie onye gatigiro mugako yo mere bye komenyete abana mbara bamurana hande no na bongo gotebi onye gogotebi kuna mamu mino ngatatu mino no mube nande kwamini you are going to be a man soon the same will happen to you amaga kambale batigire galinga mugako yekera lenge 19 years na wate girlfriend na yona tanjite mama turiko mo lenda yebona bamubigita gasaiga mu bamubwatogete yebona akoragiri umuna batagete nje ontagete kochi ngo nyara datu minu umutigete atari koragera bakorate bano bagutigwe roro igoro iyo ngo koura datu yo minu nchikole ndeke agera bo nande nyibeka asenga settinga oyo iwa mo daktari oyo sinyiru kolenda datu mwabo na muirire njikumolenda ekiagera we got to be very careful on what we do to our old population abantu barabagotu naba ne baraka ase abana babo igo ikatolende abantu abagotu ekiagera liba wati chinguru naye balende it is now your turn kubalenda naye okay bagaka abaiga ekero munango so parliament igo bago chako bagaka nkora abaira nande out sometimes botebalera bagaka baikorongo togenda tuli nyama choma na baira gucyase gitega nara abatari nara amanya challenges bakoreteki bagwete ine egasiyo ko mweshimiwa tari okobera tari okobera Nairobi egasiyo ko mweshimiwa no so ground kumanye mechando abantu babwate the extreme poverty that is hitting our people igali mate umuntu bwa olekerema muntu tayo mumanyite muntu tabwati maiso muntu tayo mumanya yani family yabe kunya kungangana
yateba ngatika tomusomeri abana serikali temanyiti nche as Nyaribari 1 incoming yontagete gochicha nechi policy chiwa address emeche metaka eliere metaka kabisa bali abana banyorere tunyomba ngina tabuga ati basic knowledge pengine ni akili pungwani watoto wake ngarasima basabe ndagera kurwese mechi no Nyaribari masaba tindiko chutwara abana bago beg. Okay. Akero tukulira mangana ayobore bya sobwango mono isinyone ne chidakika ibereiga ekero abaragia bangi akerekeria bacho ribaikira se bunge enene bunabona sorongorwa gusinyaribari masaba nabo igononya na se county ya Nyamire county ya county chikachyo nyone county ya Kisii oboremi negative ibintu birya abantu baitegemeete mono. Let me speak about farming. Ikiara it's my backbone. Okay. Nche Ntageteko the biggest farmer in Kenya. Onyenko genda ngumbungu negotiate Rosemary tosimeke to negotiate America for example. Igonko ngocha nkaranzi n'abalimi bane mba convince mbatebye na nyolire ke Emery yekomera yetakibwate market tutebe Europe. None pilipili neki Emery ke kwama ke kugenda India kyao ni kuchibesi chinyingi. Lakini umetabara ibabere bakora igabuna bone chief avocado cha hash bakora tabo chief avocado cha konyera abantu ultoncha njanya ultes kando onkeiga lakini nitagetengo tabi it was a brilliant idea. It was a brilliant idea. Lakini sasa mimi naenda kufanya kama mheshimiwa. I'm the custodian. Mimi ndio custodian ya watu wangu. Nitawasaidia nihakikishe ya kwamba ebi meri birinko ba baleme ni manyete baka omuntu okobigora ni manyete nga yale na andi nabonko ashwaba kulima bane ikiagera I will be doing business meetings with the investors, with buyers, with importers bali baranyare kugora chi product chiria chikolitaki chiri exotic products senye sinatakikana pale majuu lakini simetoka majuu. Lakini nase bunge nene nase kiyo konyora chinga chinyinge na abarayi bari bachori usaba bunge bari barase bunge nene bari kwegerera murimi wetara se miswada elia egosira oboremi iko bago ikali basome wiga kogo turenya abalimi batenenge tuguchikonyara kubasera egera bako echukura iko na turi guchika swali nase skuru ina nchibono gose naikire kumanya nje naigete kumanya mangana ikani eri bago tebana toga ndokolio na tuguche kwenyora rende kokotera kulibaga ni team atera so my presidential candidate huyu anaitwa Mr. Fixit. Mr. Fixit mimi ndio ka Mr. Fixit kadogo. Kwa sababu hata manifesto yake na yangu sinapelekana hivi. Tunataka kufanya kitu inaitwa 360 transformation matrix ya Nyaribari Masaba na Kenya. Ebinte bigo kolekana bitabwatia magoro ebinte biga ngochakoera bire ekiagera my presidential candidate anasimamia change, real change. Okay. Yes. Kurwa sensemo eri kwamiria serikali eskero begete iga igimneti ni gwara sensemo eri kwamiria serikali esabali nerege kurukwana esabali gucha Singapore tumwegene tikede yo serikali yabona igakora kere serikali gotebana chisemi ni gochire bya oboremi abalemi banyoriro obwoyo obochenu ni gobore iga ubwaga chwichi nyumba mbura iga chipara ni gotugandira tugwikeranie keneke igoro gwaro cha mangana infrastructure fund kiganchike gucha gokonye gwikirania obwaga china magenderero ime yense yaitu ya Kenya asensemo ya opposition nasemeri kwamiria serikali esabali gocha Singapore igonto rwika asekimogo kandira ndate mbatebiga you know njina chire go boli chukura na alorire kinyoru nake yebo otebya abantu me I get calls every minute every minute hata saini mezima enchera serikali yatigira abantu baitu bachandegete abantu banyaribari Masaba abantu ba Kenya nchera bachandegete umenye ko batebinga nko bayirole Singapore mwana utari ku kisukuru ngayagwetera equalizer y'obugima na education nere agerete boniga kugamba no mwishimiwa ko bosomete omwana ole genius oli neto opportunity yo gusoma mwana olia
ituko ndiyo kamura amenyenga na alenge genius. Ine genius olenge lakini uta discover this full potential. Ile ndio tuko batabineke. Esa bali yako yenda Singapore. Tikamangana Singapore kwanza. Tigatora ara kole bintu bya. Tigatora era bane skuru, tobekera bante stima. Tora rosie para kwanza turusha matoba yagenderete. Nairobi esi biwe abantu batige guswimwe capital city of East Africa. Abantu batige guswim para gaiga. Nonyene uri ugosira boni yuko kwa Daktari Fred Matiang'i nonyene ere ase miaka ya magiga abange ukoigwa abange kero ukotegerere chinkwana chabo koigwana nonyene ere nabwata mamoncho getebi mwana na akorete keneke bona te kunyarekana nabikwa ase ekero gekyo lakini abu uno motarete na ino jinda tengo tebi kama my son wewe ni kijana yangu mimi ni mheshimiwa yako watch this space. Watch which space? This one. Yeah, one. Matiang'i the 6th is the next president. Mba Mohamed temwa event here na organize Bosongo na Gusii na Manyari bari Masaba. Twa mobilize a ground lakini it was not yani ground yete kialenge ekia natural organic abantu balia ba okorre nkoreta getego soka isiko asingi baro riromuga bona abantu abambali gili bakarura Matiang'i so bona akorteki nanchire bagendete kugamba mbaikaranse tege egetwori bagendete kugamba buna bako umwana itu Matiang'i obo president ya sense yetu ya Kenya niko mukwegorera Kiguni usemweretera bacha mwacha gwesera lime sangirikano ya ino mwate bana na serikali ya tomire abaiga batumire Kiguni ikiga ni rumwe kamo gocha mwebekera ekano gosoborimo ntege tenko boli gadada kijana ayembwanje obeku nando itopwe abantu mbakwete Bosongo yebona ayembwanje we drama so uchikuku neli boli kwa that means the information you have is false. Kitu ya kwanza actors wa hiyo kitu awange kubali kama wanajua the end result ni kukufa. Iko Kiguni kilichi alengalia wasibali bali bateto ko salimo sangirikano lya ibani. Kiguni abagusibo nsimba manyeto yo lentete. Abantu bamanyete ngo tenenete Kiguni asi Nairobi nyuma ataraenda kuchikusi. Egende kinke manyere. So amangane Kiguni ntoba se kukwana mono abagusi bane n'abantu abangaine bonsi bona abamanyete kiregento. Nandi mbamanyete ekero kwa bakorere bobe mbariko nyakogota imangana mange naye manduku mbariko moto imangana mange abako moto ngaye none kera changire bako moto naye bika lakini asobongo bwabo boni gamba manyete na komo uchire ekero tugukorera engana yobokurumi negatie gento keria giaitire ense ya Kenya nabo gekwirira amagendero gutako korekana nabo gekero ukorigereria ekero kwana kugura nyoni file ayenkuwa bete sekiumbe asensemo y'abanyanyimbo DCI gocha ekiumbe kiye ACC nkere rugoroga iga kyakora obutukia mangana bwatikaine nobokurumi ababunga bange nigo babwatanigwa nobokurumi sana ekigekwirana nonyene baseria NGCDF eganiri gukora amagendero asensemerie wonyone nchira chikonda chikwena nuchitende chiga chikaro yentito kyandi korekana kwacha konyorana ubwasi okumboyo asamangana yechibesa nechibesa nyinge cyasirire kurwase ensemo yagwe kera tukwanira mangana leadership and integrity akero kurigire my background history iyo nalenge crusader against corruption in the police igentege tangani omubungo nyari bali masaba gocha tariko chiko condone corruption is going to be the parliamentary DCI is going to investigate cases and expose them. Igentege tanganeke abantu bakogenda parliament dibaga bagwetere murango omuya nande ntege abantu bariko kurunga political players montegererega ikiagera political players ngutakabarego control abantu bakogenda parliament kwanyora batorete umuntu batubetereri munabona nomination ya Jubilee chigo cyakorekana kwanyora batubetereri umuntu gete umuntu osoye kiame kiara kini karo umuntu mo abana inchi batebo tutete wake suti bamanya kubekera umuntu
utaise niko koro mugambi na senge incho wikore inse ya Matiang'i yego ngabono babwaterete goti ya Matiang'i yebon bono ntegete Matiang'i na teba iga Matiang'i gateba ng'abantu bonsi bamanyenga akutakuwa na shambolic elections ekiagera integrity yaye gesikira ko bamanyite gukora ebintu the right way ekikira abase kumukora ki politically ekero tokonyora ng'abantu bataisaini babekirwa obisi ko babe aligned nere igegente ketangani popularity kwa ground na abananchi mbari ko rure bobe mono ko gijota iko ba force ri omuntu yeba ngurigere bari baranga omuntu yo naisaine ko bomugambi batigere banyora omugambi uyobo banyore Alphonsus Machogunya Setia abagambere kera abagambere nebetoke na bakortaki bamuchore tembabeti influenced na ande batumieti the money power okay batumite getoko kunga the people's power okay people's power ni ya kwamba abakoete gasi ogende ubawakilishe talinga nayo chikobo mudosi obo obe servant yabo oge aye kwabo kabutuko watale constituency kwa ras kitaya chirimete mambi watu mo piego ohakikisha ngotalire weta kitaya chakoreki chaokire that is your job as a member of parliament. Aye weekend tobwene tukutoka Nairobi igobwene tukutoka n'abananchi mokorosia mangana mno manga korire nongeri okay so as for me I strongly believe in good governance. Integrity is ekina kikiagerete tukatwara emechando n'abasigari sane kiagera bari kombolinga nkyogo tosalilia astokonyoro musori okay kiagera nale gotera nga TKK hatutaki sasa wakabolia ndi mwamweta mangana inga TKK amtaki kwa hivyo iyo ntege tukolega abananchi kumuranje this time iyo ntege tukubasomi muri kibesa cha corrupt politicians ikiara muri ko chinyora yinde lakini muri ye kiongozi ye kia kera anyale go transform abogima weno baira abana baine skuru baligere infrastructure na mache and I want to talk something about infrastructure na mache okay tikangotebi my son amache ekero nyogokoro akogenda nekebuyuroche ayeno mubunge shame on you okay byamano mwanchu murigeria asokubwati murubiri yuko chagete omuchakano gwikira bono iga ekerokeria in 6 sekunde 30 choka chiongo kwa kero gwikira ekerokera stekero gekyo gwika ekigwikoge kore na ndu gikira ni boronge kamera yago ne yerikire namba 2 liuko lyago guchase omwakie kura 6 sekunde 30 choka nyari bali masaba como to the world igo tuyamo bakomo elio nontaite kubatebiga ingaki yechikura yaikire na inche na achire kuwakilisha abananchi ba kawaida chino musigari na lenge na ande musician o inspire abantu abange na alikira abantu abange na akorira magenderera mange komoranche opportunity ntagete monge ni capacity yo control CDF egere efiti asemole ncheninde tayari kulikirana nonyene agreement n'abantu banyari bari masaba ninde ready gukora a covenant n'abantu banyari bari masaba if I don't do what I promised I will do hata nisi address mkutano okay byamano omwanchu murigere kuru muchakano wikira boni kana inde twekire omweri asomurubiri yoyega asiri tukeriga lya Jumaine ngakine na inde ntumaitana na mange sana atarakwanerwa kituranyore chingaki ntuchiko yakwanira ase obwagalia ndira kubwate mirubiri ndi atigere asiri tukorigima tomerane chinsa 10 ase amaya ase nchira yugwe hereteriane Ishmael Mogere. Thank you.
Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.